mwingine naye anapanga hivi. Elewa mwenzako na mwenzako naye akuelewe. Mkakuwa tu vile mtakuwa na hivi na mtaishi maisha yenu yote. Lakini ikakuwa tu mnyumba kila mtu yake, huyu apange hivi, huyu apange hivi, ile nyumba inakufa. Uko na mtu mmoja pale mkartie, kila siku yeye na bibi yake, kila siku yeye na bibi yake, fujo. Lakini siku moja karibu mwezi wa 6 hii mwaka jana, nikaona analue nyumba, anatengeneza botike ya karanga, anayalisha vitu. Sasa anayalisha vitu botike. Nikasikia anakuja kukanisa, ananiambia, pastor, mimi naenda marehemu napatia bibi yangu uchuruzi. Roho yangu ikasita vile mimi nawayua. Nikamuuliza, papa, ni vya kweli? Ase ndio. Unaona ile botike nilifungua pale? Ndio. Mimi nataka kuipatia bibi yangu. Sikumulaga. Bwana asifiwe. Mbona Mungu anapita hapa sana? Mie ndio niko tu hapa. Mtu asipite hapa kama mimi sikumuita. Bwana asifiwe. Tunatauliza Prince. Marlene ni mwekunda. Marlene ni wa mzuri. Na katika roho yako kuna maneno ambayo yako ndani ya moyo wako juu ya Marlene. Mbele ya watu na mbele za Mungu tunataka tusikie yale maneno. Eske Marlene utaendelea kumupenda kukiwa akigonda tena kushinda hapa? Lakini mimi na yeye anakuja tarenepa. Marlene, tunakulaka kwanga, sio tunakulaka birai maragi, tena unakula kibakuli wewe peke unakimaliza. Sasa nafaa uko wa mnene. Sasa eske akigonda, akibika kwa hivi, akigonjwa, nini iko katika moyo wako? Marlene, sema maneno yote juu ya Marlene. Merci beaucoup. Kitu kimoja cha kwanza ambacho ninaweza sema, sababu Marlene sikumpenda pasimame par decision. Sababu decision inapeze sana. Nikuwa nilisha ya naye muda mzuri, muda mbaya, wakati wa raha, wakati wa afya tele, wakati wa vita, wakati wa muda Niliwaambia ni mwingi. Ulipasha habari yote kama wewe unapenda. Sasa Prince naye roho yake anataka ajue akasema gari na kamata juu yake. Kama kesho iko ikakosekana, inaanza kusipasha. Haikamate tena mzuri, inakuwa na gari. Unasema nini mbele ya Mungu, mbele ya kanisa, na mbele ya jamaa yako? Sema sauti ya Mungu. Ilikuwa ngumu sana, maana nilipatia kama mzuri. Mtaka majesty. Kama nasema kitu nitamheshimu, nitampenda zaidi, wakati unafaa na wakati usiofaa, mpaka kitu kinaishi. Asante. Maana basi kuna sababu. Nataka mambo tunaandika wakati
Kama kujenga watu wawili, mimi na wewe, tutunze ndoa yetu. Tusisikilize walimwengu, hawana wema nao. Musisikilize walimwengu prince, hawana wema nao. Mupata poneno mulitunze, lililo njema liwili. Tuombe. Wachungaji watanyosha mikono na tunaomba. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, maana siku ya leo umeifanya ya kipekee, siku ya shukrani, siku ya kuinua jina lako, siku ambayo inabaki katika historia ya kanisa lako na kipekee katika kuple hii. Ni neno lako limesema si vema mume awe peke yake. Leo katika mipango yako umebariki Prince kupata mke wa maisha yake ambaye ni Marlene Musungai. Tunabariki ndoa hii, uikubali, uwaunganishe, uwabariki siku kwa siku. Tunabariki tumbo ya Marlene Musungai, iwe tumbo imebarikiwa, umupe uzazi, watoto pamoja na mume wake Prince Mubaneka, watoto ambao watakuwa chemchemu ya baraka, chemchemu ya furaha ndani ya ndoa yao. Wafanye watajiri kiroho, kimwili, wape muujiza, wafanye kuwa mwili mmoja. Vitisho vya shetani shindwe kwa jina la Yesu Kristo. Nuru yako waangazie na utukufu wako afunike. Tangu sasa si wawili tena, bali ni mtu mmoja. Baraka zako zifuatane nao milele na milele. Amen. Ibandaki kati na de, bezala kasango na damu. Sambe mona kiyo esengo, asana ki mopanze na ye, kombo eba mama. Kombo eba mama. Asante. Jamais, et non jamais. Pourquoi par exemple la
basangani keno lelo tolikito kene na libala niko na biso gorila. Sawa. Tusikie Marlene naye atasoma na utasoma hapa hivi. Tuambie vile unataka kufanya pale. Signature de marié pour la non-séparation. Pour la non Wenjona tunasinya. Sawa. Hallelujah. Baba na mama. Watu wakimaliza masomo inafaa pate cheti. Sasa na hii cheti nayo inafaa watie signature yao. Karibu tena hapa kusinyia. Maisha ya ujana wanaingia katika maisha yao ya karibu kupokeza watoto certificate. Tika ngai na yebisa yo maloba o motema na ngai tika kokumisa yo we. Tika ngai na yebisa yo maloba o motema na ngai tika kokumisa yo we.
machache hapa ambayo yanaweza kusaidia katika unyumba ya Prince na Marlene. Prince, umeoa, umepata mke. Biblia inasema mwenye anapata mwanamke anapata kitu kizuri. Unapata kitu kizuri Prince. Na huko temoa roho yako umesumbuka sana kupata mwanamke. Na kama umempata huyu mwenye roho yako inasema amina, ni Mungu ndiye anakupatia. Mwanamke anatoka kwa Mungu. Wazazi wale hata wangefanyaka nini, inawezekana walikwambia mtoto wangu suoe huyu, suoe mwa ile nyumba, suoe ule, wapi haukuona ile. Lakini wewe na Mungu wako mmeona vema Marlene njoo akue mke wako. Si ni vile ba? Marlene mwanaume anatoka mbali. Marlene kwao mwanaume haiko hapa. Mwanaume anatokaka mbali. Sasa huyu mwenye unapata mushiki, usimuachilie barukaruka wako hapa nje. Hapa nje hapa kuko barukaruka hapa. Sasa kwa ajili ya ile ndio maana Mtume Paulo wakati iko naandika barua kwa Wakolosai sura 3 mstari wake wa 18, tukianza na Marlene pale. Biblia inasema hivi: enyi wake watiini waume zenu kama vile inavyompendeza Bwana. Kuheshimia mwanaume, mwanamke kuheshimia bwana yake ni mapenzi ya Mungu. Mwanamke kudharau bwana yake ni mapenzi ya shetani. Ukiona mtu kudharau bwana yake, ujue kwamba kuna mapepo zenye zimeingia. Mungu, mipango ya Mungu tangu kuumba misingi ya ulimwengu mpaka mwanaume ni wa kuheshimu. Na usitafuta sema wengine ndio watakuheshimilia bwana yako. Sie tutamuheshimia, wewe ndio unatupatia njia ya, na watu wote watamheshimu. Jambo la Mungu alimjuaka. Na haiko sio usikuone hivi, ni Mungu ndiye alifahamu vile. Ndio. Ni Mungu, msiko wa mama Mungu, msiko mnakwazika, ni Mungu. Paulize Mungu. Wewe unipe tu maji, unaoshe miguu, nini? Usisirika kama usifanye na roho ya. Uifanye na roho na furahi, Mungu ndiye alinipata hapo. Ni haki kabisa maneno. Na usiwaze, usiseme ukifika kama nyumba yako iko pamoja na jirani mwenyewe, yeye bwana ndiye rafiki kati. Na uanze kuwa mwalimu tembea nishaka tembea fasi mwa hivi. Unakutana mtu kunaletea mtu mai ya kunywa, mama na iko hivi yetu ya huku. Nilifika fasi mwa kabisa, unakutana wanakupa mai na ni wako akamu barabara. Hakuna mwenye atakusema. Ukamheshimisha tu.
ya kupendeza Mungu. Mwenyewe anakuja kusema sema, unamwambia hapana, hapa niko mkazi ya Mungu, niko mhuduma, na baraka zinakuja kwako. Kila mwenye atabanda pita sema prince alipataka kabisa. Na acha nikwambie, ukikazana ukifuata maneno niko nakwambia, hapa bagarso wewe kwa wataanza kwa nafika kule kwenu, hauna mlongo wako. Kuko waloko wa mingi unye waloko wenyewe kuko waloko wa mingi walishaka kosa wa Bwana juu ya wakubwa yenu wenyewe waliendaka. Zo watu wanaendaka uliza, ewa naye kula sema papa usiende kule. Mimi niko mmoto huku. Mutii. Hakuna okazio nyingine, hautapataka mwingine Marlene. Hakuna nyingine doke. Hapa unaenda kujitengenezea, unaenda kujisafishia, unaenda biako bila unataka bila mwana wazaka na huko kwenu. Bwanangu atakwaka hivi vyote wewe ufanye vyote usitengenezee. Sio ni wewe ndio unataka bila kwenu. Itasaidia sana. Kwa hiyo 19 Prince Biblia inasema hivi, umupende mke wako wala usiwe na uchungu naye. Nilisema mbele nikwambia, mu maisha mnyumba unapoka kupanda leo vinakuwa hivi, kesho vinakuwa hivi, kesho vinakuwa hivi, musanse zote umupende. Kuko wanaume wa mingi wanashipendaka Prince. Kama yeye aligonjwa, banaenda kutunzia kula Afrika. Niliacha kigonjwa sasa wewe unaweza kudawa pale kufanya. Wewe kakito kutoka kanuna kufika Afrika. Kama ile ndio watu. Usimame bila nini na kusimama. Na vile atakwenda kusimamia huko kuna luma sasa. Uliza ule munganga kama dawa gani utakunywa hapa kufikia hapo sana. No, Wende kulobango. kwa hiyo wewe unaweza kwenda sasa hiyo unangoja. Njoo kwenye nayo mbele. Sana yatafika pale naye anasema kweli huyu mwanaume ananipenda. Nilisema fasi moja hivi nikasema hivi, mtoto hawawaki. Mtoto hawawaki hivi ulisema tu umeoa. Manake umetangaza mbele ya majamaa kama naulisha kwa mwanaume. Oro mwanaume selaisha. Nipe makala. Kamata. Nipe romo. Kamata. Nipe chumvi. Kamata. Nipe nini? Kamata. Bwana sifiwe. Kule kwao Sanendo wanasema baiba kangu mwasi. Naye mtakasi. Pokesha kama mpende. Na acha nikwambie, na wazazi yako kule nao walio kama unampenda. Na wewe alama moja itaonyesha kama unampenda. Sasa unafika kwa mama pale. Ile ugali yenyewe unakwenda zoea. Prince mtoto wetu amefika. Mlete hivi na hivi. Ya kuambia mkie msashi. Kula na Marlene hayo. Mtie msasheni nenda kula kwa mama. Sasa unatoka kwa nyumba wote wale wazee wale wanaita Mungu wangu maana hiyo alishakaona kodi. Baseme wasikose kufikisha watu wa kuseme vile. Ukifikisha watu wana
vile, maana yake unapenda bibi yako. Penda bibi yako, umulishe, umuvike. Nilikwambia tena, niko narudia, nimefika Kisangani, watu wanakula tu kakwanga na kamundele na sombe na kakalanga, na mtu anakunywa maji analala molekile. Tafutia ile chakula mpaka huyu papa siku atakuyaka tena huko, akutana alishamshinda maneno. Ile itaonyesha kwamba mtoto wetu alipata nafasi yake. Mungu, kuna baraka. Mstari Torati sura 28 mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu, mstari wa 4. Mtakutana kuna baraka pale. Biblia inatuambia hivi. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wake wa kwanza inasema hivi, tusome kwa jina la Yesu. Yale mengine utayasoma nyumbani, lakini acha niseme hivi. Bwana Mungu wako kwa bidii, inasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Kukutukuza, kukuinua haiko bure, ni kushika maagizo. Utapata nini? Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo yako. Baraka ziko mingi yetu ya Sepaki na baraza yetu. Nimepewa mamlaka kuunganisha harusi ya Prince na Marlene, na kwa hiyo inatimia saa 7:28. Ninatangaza kwamba Prince na Marlene tangu sasa ni Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakuinulia couple hii, Prince na Marlene. Biblia inatuambia kwamba si vema mtu aishi peke yake, nitamfanyia msaidizi. Na ndio hawa sasa tunao mbele ya kanisa, mbele ya wazazi, tunawaunganisha. Uwabariki watokapo, uwabariki waingiapo. Maisha yao Bwana yawe maisha ya kupanda, yasiwe maisha ya kushuka. Waheshimike mahali pote watakapopita. Uwape watoto kama vile watumishi wako wametoka tena kuwaombea. Uwapatie baraka watokapo na waingiapo. Kila mwenye atabarikiwa atawabariki, naye ubariki. Na mwenye atawalaani na kuwabomolea tena nyumba, naye atalaaniwa. Uwe pamoja nao tangu sasa hadi mwisho ya maisha yao. Ninaomba nikitumuni nitawatendea hivi kwa jina la Yesu. Amen. Ukitafuta chumba cha kupanga kama utaoa, unaweza
kuzu Yeah.
Lakini tutaanza na wazazi wa Prince. Karibu kwa mfupi na kusema asante kwa Mungu. Wazazi wa Marlene watafuata kwa neno fupi, baadaye tutapata wengine. Karibu. Haleluya, haleluya.
Wakawafie. Mama deja pas pasongea. Wakawafia waenda. Wakawafia nao wajifaa. Chunge ape hii bana. Baby. Ile telefoni umeeleza. Mama tulani.